Juzi asimenyete nastinga makoria lezinga a security person yolete toga no mukuria. Now mungwano uyu ngamara usho posani. Honde toko genda mwake interview tore na kitoko gamanere. Tiri kumukwana Kiswahili, kumukwana Kigusi. Agera ndore na ki kulia na Kigusi. Abo seba kulia na bagusingo gwana tole. Nene tato tevinga aba kulia na kebaba tebegora matiang. So mo wasiko ba mo waje gendeke. Matiko kuja kwa mwangaza. Matiko. Kuja. Kuja tupigie mazee na mbele. Acha mambo mingi. Unaendelea aje? Niko fit. Hii ni microphone. Tunapiga show. So watu watakuwatch leo. Sababu hii side. Hapa kuja hii side. Niaje? Poa. Unaendelea? Simama tu vizuri. Niko fit. Na kiukuruku. Na kenkuruku ndara kwa Mukohi. Okuruku? Mukohi Matiko. Matiko Mukohi. Matiko Mukohi. I know Mukuria. I know Mukuria kimu. Ncheno Mugusi. I know Mukuria. I know Mukuria. Ndete tokambe nakone Kigusi kwa ngera nile Gikuria. Gikuria? Ndete tokambe generally. Haya. Abakuria bale one time ose two time. One time. Mwanchite Matiang'i ose mu mwanchite. Tomo hanchiri kimu Matiang'i. Tomo hanchiri Matiang'i. What's the Matiang'i? Matiang'i. Igo polisi Matiang'i mbaya. Mbaya kimu. Wana igo Mungu anaro ku Nelson Marwa. Ngojoni ale Matiang'i. Nelson Marwa. Ave running mate wa Matiang'i. Igo mwatebre. Igo mna bakuria mwatebre nga Nelson Marwa. Ave running mate ya Matiang'i. Ave abwate Matiang'i. Abwate Matiang'i. Aba gakamba chaga ali juzi. Ali Matiang'i. Bakatabanga abakuria no bale nere. Eke maende go seba to ngainite. No bo hane kimumba hanjere Matiang'i. Hanjere Matiang'i. Basta Matiang'i. Kimu bono buya kimu. Bono abakuria nabagusindo shengwe gwana tole. Ningi bago kora matali mutagocha gusitobera. Atiga tobere hara. Matiang'i acha gotokeri hara. Tumuhikuri gitumbe keno nekeja sasa. Atoe bongo sipono tunyore. Tunyore batuturi. So Matiang'i acha inu muligocha. Matiang'i acha hara. Acha ato tebiga. Kora iga obongo sino bana sasa tumuhikura. Kai igo chikura ngo mwamole. Chikura chonso kumatore. Kegonga. Kehanja. Timaro. Nelson Maro. Lakini bono abagusi njendo chendo makora maligo chamo tu abande baso Nyamira abande baso Kisii County tokole bono iga iga abagusi mbarali kyanje mbaro mbareho abaru bakole tabali mo bametoro abaru yaya mo banchite gose ntobahanchere buya kabisa bono ndito ko batebiga leta baisiko bino basoke Kisii na intu tochito nyoma kuruo egere tobega ndeke mabono tunala ne kabisa togotane okoboko kimu tokore amagenderia gamubaisire kimu kumbe abagusi nabakuria egente kimu mbuya kimu iruga ni mutoko gamba bono ingi mogo tigarira matari gochaga gusito ndio maana tugutuno muraisi atogotani tobegentu kimu tunyore county Kegonga taibo wala gwakwanire lakini nto toko batebigo inu nabantu baitu onde tabachesera alafu Matiang'i buna kwerega moko gwe county ino kuria county Kegonga kuria county so that mwete nenere mtu wale gavana mtu wale deputy ya ino kando kabisa Mungu atuturi amina Mungu atuturi taibo tunyore teho na saba konye oma nyasaya tokonya oma nduliko chukutika
Nduruchu kutika muntu abasumbwe. Alafu lakini yekonyalikana injune ino menya gusio bali mumbra ari torasi torigiyo tomenyo napa gusi tomenya nabakuria togegente kemo. Ntorabe gente kimu kabisa. Obali mumbra. Shamba iko. Obonane kimu. Obonane kabisa. Iko na butogocha tomenyamo torosie kigusige tali. Kimu. Bono moja kubanga. Moja abagaka bali mubate bacho biya. Asitole bono. Tali buya. Mbuya. Mbia bono sada. Bate birie tali agora kyukuru. Ndaro kuiga mukohi omatiko bigaini. Bigaini. Bono gukura kyagonga. Abantu mbara bakuru kumukwa mukaya nyangau senali. Hovale. Abakuria. Abakuria. Igo amalita itonaro. Kai. Ninjindi interview tu akana ingia. Ninjia. Obo tukobia. Butikubuya. So this is my security man here. I just found him and I was very happy to find that there's a courier around. So I was impressed. Today na nyore konyore livaga twashare kama na mwambu shitima ndani mwakana interview. Lakini tu tuwa interview. Bona ingioka te matiangi sege kule Matabe sege kure. Ingioka Matabe sege kure. Matiangi ndasaboiga obe omoeshimi umoya ututuri kuria otohe county tunyore hase hare hata boito tukunyore gento kena toraitanera tolenge kama bakuria bamuromavo abagusi. Taibo? Biamono sana. Na Matiangi uigule. Matiangi uigule mheshimiwa uigule Matiangi. Ngocha ndo kuria campaign. Nguchande kuria campaign. Togocha kabisa. Togocha. Biamono. Ntoracha kabisa buya. Uno mukuria nalo waka interview. Interview getingia sana. Ngate mu enjoy. Na bakuria nabagusikumbe nje nakora bintu binebe. Wa tende kanyomba. Abakuria ona bagusi ngwara ngogamba nereke kuria ungeranere kuria ungeranere kogamba kigusio okwaneke kuria ende twigwanana which means on the nabamo so batebre ushikwa bali Matiangi chikura anya kuria banchire Matiangi abagusi mara wa moto sumbwa so abo Matiangi gasera mapema abakuria bonse pi batebre Matiangi bacho wakera chikura bono tugane ti abagusi ne numas pi moto tabiga na kimogane ti bali motora ikaboniga moso ya mataba ki yanyinga muranjira na Matiangi no yomino njana akumire sana abakuria kumbe nabantu baitu twanje ina kai timwe jose mwenje ile conversation aka mungwana kaninje nkaligi bono ndicenge ndem mpaka kuria ndiki abakuria mbole na kimogata yaba kenda baka kianja ndimaru ngambe nabakuria kabisa campaign itokogenda tutale nabakuria aba one by one ikobona abakuria bote 200,000 votes aba kusito twara 900,000 chirichiro gusi tokamundeja diaspora twigiranga 2.2 million votes bono ndari yangu na kitu taisaini kwa Matiangi chikura kwa musuma abuli president kama wanyora abantu bande bahote mangana tayo viongozi mutego gusala gusi kulia na gusi yachiramo bono nino mutigarite simple and clear anyway tomerane make sure you subscribe it.